Na ovom automobilu imamo keramiku i sada ću pokazati jedan problem koji se često dešava kada klijenti kažu meni je keramika spala, ne radi posao kako treba. Recimo, ovi donji dijelovi sada pogotovo u ovim jesenjim i zimskim danima akumuliraju na sebe sloj koji se zove traffic film na engleskom. Jednostavno nema neki dobar prijevod na naš jezik, uglavnom neka uljana supstanca, sva ona prljavština koja leži na cesti, diže se naravno točkovima i lijepi tu. I to se jednostavno zalijepi na keramiku i pomalo uguši taj efekat. Imate dojam da je keramika spala. Evo recimo pogledajte ovdje. Radi perfektno, a sada ovdje nemate dakle taj beading, nego polako jednostavno samo spada voda, dok na gornjim dijelovima već radi kako treba. I šta je tu potrebno što govorim svima, kada imate keramiku, ne možete samo održavati na samouslužnim praonama, nego morate i ručno da ga perete. Mislim da perete automobil ručno, bar jednom tokom mjeseca, kvalitetno kako treba, jer upravo doće do stvaranja ovog sloja preko same keramike koji guši njene efekte. Tako da tu keramika nije spala, nego jednostavno zahtjeva jedno bolje pranje da bi njeni efekti ponovo oživjeli, što ćemo danas i da uradimo i da pokažemo. Idemo sa piranja komplet. Koristim CarPro Descale šampon, specifično namijenjen bukvalno da skine sve što se nalazi na laku ili u ovom slučaju na keramici, jednostavno da bi oživjela što bolje. Kao što vidite ovdje kuhamo čorbu i zato se ovo puši. 25 ml sasvim dovoljno. I ono što mogu reći ovdje jeste zašto se koriste dvije kante prilikom pranja. Dakle, u kantama imamo ove rešetke mrežice. Gornji dio služi da od njih trljate samu rukavicu i da spadne neki pijesak, kamenčić i slično koji se uhvatio u samu rukavicu. A ova peraja na dnu naravno stoji kao držač da stoji na njemu, ali također sprečavaju kretanje vrtložasto vode pri samom dnu kante koje podiže te čestice ka gore. Dakle, nema nikakvog kretanja vode na dnu, one se talože i ostaju tu. Iz tog razloga ovi separatori, odnosno ove mrežice su jako bitne. U jednoj kanti će biti voda za ispiranje, a u drugoj kanti voda sa ovim šamponom.
stružemo u kanti sa vodom za ispiranje, stružemo i u ovoj kanti sa šamponom. Ovaj šampon ima izuzetnu lubrikaciju, rukavica leti preko površine, naravno tu je još i keramika, tako da je odlična kombinacija. Na ovom automobilu se izgleda baš uhvatila ta uljana supstanca, tako da ću koristiti malo ovoga tar removera, bukvalno da to odmasti što bolje. Pogledajte sada efekte. Totalno druga priča, ali vidjeli ste koliko sam truda morao uložiti da se ponovo to vrati na svoje i zato kažem svima, kada stavite keramiku morate i održavati adekvatno, a stvarno za to treba mnogo truda, nije samo stavio sam keramiku na automobil i zaboraviti na pranje i održavanje. Dakle, može čak i više potrebne održavanja, ali zapravo ona vam štiti automobil od svih ovih negativnih efekata i jeste jedan žrtveni sloj koji štiti sami lak vozila. Nadam se da ste vidjeli da se keramika mora održavati adekvatno da bi izvukli maksimalne performanse. Dakle, ne možete samo staviti keramiku na automobil i zaboraviti na sve. To bi bilo to za ovaj današnji snimak. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno za gledanje i vidimo se sljedeći put. Veliki pozdrav!